wa go pele mo naga ke tswa ko Borolo VDC ke le chairperson ya Borolo ebile gape ke nna mo wadi ya Borolo. Gompieno ne re biditswe ke ba lephata la metsi mme ba re isa kwa di-project e dirilwe teng ba re kaela gore project e tsamaya kae gompieno mme re tlo go bona project ra supegetswa gote le dipitsa gore metsi a pewa ja a thothiwa ja metsi a leswe a isiwa kae gote la re tlhalosediwa le rona re bona mme mo gompieno ke le moagi wa Borolo wadi mo lethoko la metsi re bona metsi gompieno a le botoka re bona gore re ya go gongwe mme re tse re ra isiwa go di-project tse dingwe tse di latelang jaaka ne ya Ngaraga, Letwa, Shashe le Gabara mme ra boela mo Mauloji mme ra botsa dipotso tse ne re di botsa ne re phuthulogile re botsa ka go tsamaya ka teng le mo gongwe mo ne project e tae go na le ditshenyego re tlhaloseditse gore di tla baakangwa mme re itumeletse seo gape re itumeletse le kone bogogi ba lephata la metsi go tlhola ba na le rona ka pelo e telele ka botho rona ba bagolo ba sentse gompieno re tsere ka maitseo tota na seo ke se itumeletse le go heta mme ra itumela bagaetsho ke a leboga.